ukigirira tauni-ini cia kwanyu wahota gukorwo wonete magemio maratabanio mawobici-ini maria mari ma kiama kia Jubilee, na hihi ukarigwo kana no Jubilee iria woi kana ni kiama kingi kigeni. Uma ni ati giki ni kiama kia Jubilee kiracenjia marangi makio na wobici ciakio na ikuru ni muhano muiganu wa mogaruruku maya. Kiama kia Jubilee kioikaine na marangi makio, rangi mutune mucamu, rangi wa ngoikoni uria uri gatagati uthiururukiirie moko meri mageithanitie na maandiko ma tuko pamoja maandikitwo na rangi wa ngoikoni. No riu kiama giki ni gicenjetie marangi makio, rangi mutune mucamu uria wari wa kiama gia TNA kiria kiari kia President Uhuru Kenyatta ugiteanirio, na riu kiri na rangi mutune muhunyuku, rangi wa ngoikoni uria wari wa kiama kia munini wa President William Ruto kia URP onaguo ni uteanirio na ugacenjanio na rangi mweru. Ruri rwa ngeithi ni rurutitwo na riu ndutura ya rangi mutune ta iria yari ya kiama gia TNA ni cokete. Riri maandiko ma tuko mbele pamoja maria maandikitwo na rangi wa ngoikoni wa kiama kia URP onamo ni mateanirio na gukahimbirio tuko mbele pamoja na rangi mweru. Mutongoria wa bururi Uhuru niwe mutongoria wa kiama gitu. Twaingira bunge 2017 ni atuthaithire muno tutigeke siasa kinya tukinye mwaka wa siasa, na andu aria ingi a Jubilee na aya aguku mashinani makigua. Wakati nilisema hivyo nikasema, jameni, kwa heshima kwanza tufanye kazi, tutarudi wakati wa siasa ukifika. Nikaambiwa wewe huna uwezo wa kutuambia tuache. Nikasema sasa hii mambo ya kutangatanga ni, akasema wacha sisi tutangatange. Nikasema basi ewala uguo no na ithu twauga kiama kia Jubilee gitirari gikuo gitirakomete, kiama kia Jubilee kirari wira. Atongoria a kiama giki magitongorio ni President Uhuru Kenyatta merite aria makoretwo makiuga Jubilee ni ahukire meharirie ni tondu ihinda ria uteti ni rikinyu. Dinama andu acio mwena wa UDA, mwena ucio mwena wa Deputy President ni kuhanyuka marahanyukire muno, na ithuĩ ni hindi turambiriirie tondu na kwiragwo ithenya ria muthuri ni kwengea. Kipindi cha siasa sikifika tutakuja tuseme na yetu sisi. Sasa kipindi ya siasa imekuja na mutatusikia. Kiama giki kiria gitanyitwo kunyitanira na kiama kia ODM ngwataniro-ini ya Azimio gitanyitwo gukaruguria marangi maya makio meru kigomano-ini kia ajumbe akio tariki 25 na 26 mweri uyu. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.